Tange iki buntute nang ngarep yo. Buntute nang ngarep iki. Wali. Bapak itu nih kok Terus lagi senyoguk. Aku sing trimo coba. Dari RT 13 nyoguk sekali saking Eston Negeri Marlena ternyata. Cocok. Isampung si nomor banyak Nurali mah dari RT 17 ya Lomber. Aduh Bapak Nurali mah saking Eston Negeri ajual manon gocan gelek kedu. Cocok. Iya lo kira abi manok sekandang gocang mungkin Bu Marlena ternyata. Tak kira ngeletek mon siapa dan Nuralim. Lagar ongku pantas ben solan mon Nuralim pemasok agi juga ke beneterop iku ternyata. Sampung si nomor banyak. Siapa boleh? RT 11. Siapa juga lu? Miseni RT 15. Ibu Miseni RT 15 sekempat orang aja. RT 11. RT 11 Jila Tepalek ternyata. Iya. Wih. Laguna minta belen keke Samare baca saro ongke kedu. Wis. Tore semare baca ongke. Nyon lagu napa semare baca? Sampung si nomor banyak Pak Poniti RT 14 datang sekali. Bapak Poniti RT 15. RT berapa ternyata? 11. RT 11 datang juga Bapak Poniti make jono-jon pemasok aki ke Benetero. Saya nomor 2 Ismati 2 nih kanyabe. Ocok mit. Sosol boleh mit. Siapa boleh? Bapak Mustaqim situng nyarotang mit. Bapak Mustaqim 1 berarti kentang kencor kedu. Sosol boleh mit. Saya nomor 2. Bapak Mustaqim saking nyarotang mit kebanyakan otang. Saya nomor berapa aja kedu? Nomor 2. Nomor 2 nyaur boleh. Iya. Pada saya nomor telok ternyata. Boder ya jaga boter mon komet boder ada ya. Iya. Tak kira kletek mingko. Iya siapa boleh aja kedu? Takim telo nyaba. Berarti takim telok aja soro catet pebender ke Bu Marlena ke soro kebai sekep ternyata. Sosol boleh met. Siapa boleh? Sajuluk suti dia pesa jelep met. Aduh syuting ketang gelali juga ternyata. Iya. Lo geng mau otang geng mau beli ternyata. Pesa jelep pesa golkasan met. Pesek kulkas mau masuk aki juga ke Benetero. Sosol boleh met. Siapa boleh? Suti 2 met. Suti 2. Punya pesena. Si nomor 2 berarti nyabe. Nyarotang ada senyaba met. Oh, si nomor situ nyaur nomor 2 nyaur juga pemasok aki. Keng takok kelero nomor telur nyaur. Oh, nomor telok nyaur kia. Iya nomor bapak nyaba. Abo telok kali kan. Iya met. Sosol boleh met. Iya siapa boleh? Baik. Sajuluk mat pindang met. Neser metro nyoku ka jual ajam yang. Aduh, sekempak orang yang tahu elok kan. Man pindang saking Eston Bu Marlena jual telur petek gila kena. Cocok. Iya pemasok aki. Siapa boleh? Anjar dari RT 15 Ombar met. Anjar RT 15 Omber juga pemasok aki. Tak kira cakwel. Sosol boleh met. Iya. Ria orang ada, pesona dateng daya. Siapa kedua anjir ya kena? Ati Ombar. Ating di dimba aja kena. RT 15. RT 15 Bu ating nyokuk saking panas kopeng gocang gelek di aku ternyata. Engkau minta lagu met. Lagu apa le? Engkau keng Trisno, kembang Trisno met. Oh, minta kembang Trisno deh. Iya. Ya om ke deh. Surat teman RT Pak Belas. Surat teman RT Pak Belas ngestoaki dateng juga make malam lo geng nyari tangan saking ngeston dak Bu Marlena. Masuk. Sambung boleh dong. Siapa boleh? Pakai ojen buat temu senyamana iman dateng imam. Aduh siapa aja kena? Saya sebutan imam RT Pak Belas. Bapak Imam RT Pak Belas suruh masuk ke Benetero lagar arep gelek aku ternyata. Pemasok lagi. Sambung boleh. Sambung boleh. Ruki mah. Rukemah. RT Pak Belas. Ngestoaki datang juga tukang cek kocak ternyata. Cocok. 6 menit. Sambung boleh. Saya sebutan senati. 6 menit bisa. Senati. RT Pak Belas. RT Pak Belas juga ngestoaki datang juga pemasok aki ke Benetero. Saking ngeston ternyata. Minta lagu cocok. Lagu apa ternyata?
Tawar ya Pak Suki saya minta lagu. Pak Boleh. Suki. Apa lagu deh pagi? Minta lagu Rondo. Uliolam. Boleh Mega. Mungkin situ gereja ojon ain, ojon peluru datang. Oke. Semangat Bu Mega. Senajan dan turunin tetep teko, Mit. Terus. Asal soal boleh. Siapa kana? Siapa Kocak kana? Sugiri RT 12. Sugiri RT Peto Beles. Oh Pak Beles. Mau orang ada retan. Doma. Mau pesen ngaber ya. Oh, tak masalah sepenting masih ojan pesen datang Kak. Demo rengat tretan mah pas apa toroan nego tretan. Demo rengatun. Datangin. Ada sake. Sake. Anang sake. Sake apa tretan? Kamu kodang waras. Dungane para Anang kabeh. sake. Cao tampiran demon keringan tretan. Terus lagi. Asal soal boleh. Siapa? Ya sekocak bodong ria saya jual cilok omber retan. Juragan Cilok Bodong sing duwe ulan besar. Cocok. Terus Terus Saya lagi. nomor banyak retan. Lem kalem tuh. lem kalem. Bapak Toleman. Siapa jejong, siapa jegara? Bapak Toleman orang yang ada neser anang anu bina sake. Bapak Toleman dari RT berempat tretan. Itu beles. RT beto belas ngestoa kide Bu Marlena magi jen datang ego tretan. Pemasok agi juga ke Benetero. Iya. Saya nomor banyak. Nomor boleh. Mbak Nur Jalu no, RT 11. Mbak Nur Jalu nyukuk sekalian tretan sekemok orang asara ongke dekijo. Juragan Lele wit. Juragan Lele. Pengajar ya. Pak Nur Jalu iki. Sing duwe perapatan Juragan Lele. Lelene matil-matil mit. Sambeli didik jare Pak Sugi. Saya soal boleh. Siapa boleh? Hamid Hanif RT 15. Hanif RT 15 sekemok orang ah. Terutawa elong asara ongke juga deki ketero pemasok agi juga ke Benetero. Bawa situ raya bangtong rajomit. Siapa aja kan? Anyar ya. Iya siapa tuh? Dewi RT 12. Dewi RT 12 pemasok agi juga ke Benetero terutawa bang canggih buru ternyata.